Tarehe 1 mwezi wa 9 tuko na mkutano mkubwa sana. Namaliza masiku nikililia Mungu. Hapa ambapo tunatumikia ni musale ya reception na vijua. Kama hatuko hapa panakuwa mariage. Tena mwenye nafasi yuko na raison. Anapaswa kuingiza pesa. Lakini nyakati ambapo tuko na culte, kuna sana lala hapa. Niko na ita utukufu wa Mungu. Inahitajika kuwa culte inapomalizika, huyo utukufu unatoka kwenye madhabahu. Kwa maana patakuja wengine wanakuja kufunga ndoa. Mara moja wanakunywa hata pombe. Kwangu mimi viko vinanigusa eko. Tarehe 1 za mwezi wa 9 na kualika kwenye mkutano wa jioni. Izoba ivuga adrese iwacho. Pale ambapo tunataka tuseme kuwa tunataka kukanunua. Usiogope. Ni adoa 1 milioni. Akitupa 1 milioni, tuzogenda kugura 1 milioni. Tutaenda kununua fasi ya 1 milioni. Kama tukienda Maramvya pako tutaenda. Amenya unyege. Au hata ya unyegeri. Italingana na gisi tutakachojitoa. Akitupatia ya kununua hapa tutanunua. Akitupatia za kununua Katumba pia tutaenda. Lakini miezi 7 nyuma ya tarehe 1 tutakuwa